Nah, nih buat ilas tulak malik nih pilih acara buat ilah tentunya tinggal tembelah. Nah ini tuh harap lebih sambil jaga karena niki arah ina itu ngembuk botol-botol lapin plastik teh langsung sampai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ja niki wah ja bekedek-bekedek. Pengantin. Hah? Pengantin. Oh, sida jok mbe niki? Mbe tak balik sida? Bau tengeras-ngeras mendak, Bu? Hah? Oh, tiang tulung juluk niki. Tiang tulung. Tiang tulung juluk mendak. Hah? Dik, bau tengeras-ngeras mendak? Hah? Bau tengeras-ngeras mendak? Teh, ngeras mendak teh? Ngeraos. Hah? Mendak? Tuh beketuan. Beketuan mendak. Hah? Jangan pengantin. Jangan lupa Den pengantin. Ande. Iya, Ngeras mendak tuh dah bawa sekian nih. Teh. Kaget. Tuh bau dapur tuh. Dede nangis. Oh, tokol mendak tuh tokol teh. Teh, anu juluk. Hah? Tokol juluk tokol. Teh. Makin dulu. Parah juluk. Yo, teh. Teh. Oke. Wah, sok. Oke. Niki tok. Niki tok mendak doang. Tengeraos. Tengeraos mendak. Nggih. Buka kawa kesasih. Akak tokol juluk niki. Tokol niki juluk. Beres. Penang sama halal apa 2.000 sekilo. Perlu separuh. Oh. Sida jok mbe niki nani? Oh, wah. Sida jok mbe niki? Salah kesian. Ponjok juluk nih. Niki tokol juluk mendak doang. Tokol juluk mendak doang. Jasa-jasa muncul. Hah? Eri juluk kereng jiang niki. Pamit. Hah? Berjejek ke sini banyak. Nih tokol juluk mendak doang. Mendak doang. Niki tokol juluk. Iya. Iya. Sampai. Kayak sama rata. Nggih. Niki. Saya arang sida juluk niki. Papuk saya. Papuk saya larang sida. Papuk saya arang sida. Papuk saya. Ayara. Saya arang sida. Sebut Naruki. Inak saya arang sida. Papuk saya. Oh, iya lelah gatis meto. Ora juluk. Papuk saya arang sida. Tiap berkenalan juluk. Papuk saya arang sida. Sebut Tara nana. Papuk saya arang sida. Ya, dia kan. Oh, Selalunya ada kebawah itu. Rasakannya. Oh, sekenya. Jadi kantor mina, jadi saya agak tahu. Lama mati marah pintar. Bawah tu habis. Sida lembe sida. Ini bu. Buka kawah kalau bisa aku. Lembe sida. Apa? Sida lembe sida. Be tak balik sida. Oh, ya kurang pendengar. Oh, kurang pendengar. Kurang pendengar. Aku kita pada ya kurang pendengar. Oh, kurang. Wah. Ya foto. Nggih, anu sida jauh elek sida ulek nani? Kita duduk balik rapat. Rapat balik. Ini lagi Tahu. Baca kalau nyara. Pengarang mati. Baik sih nonton. Wah, sakit ini dia tahu. Wah, tak kopong kalinya. Cuman jawab apa, kada sakit apa di. Dia tahu.
Duit anu sida napir anu kanci saya kanci sida anu mondok. Dan TV 9. Saya kanci sida mondok. Dia tahu. Kurang chicken Oh, jari Ndang dode tahu. oh ndang udur tabe. Hai kancing meruk tu balik. Ini ada. Hai kancing tu. Ada motor datang jalan nyala. Nah, Popong dan ini nanti tayak di bantu. Tak menurun ini. Oh. Hai kancing meruk bu. Hai arak bayi tu. Meni tani sematon niki julu. Nah, niki papu saya ran sida. Hai aram pu. Papu saya papu ruki. Hai aram. Oh, papu ruki. Niki arak papu ruki lekan biaran di sini. Rendang dode. Nah, niki papu ruki lendang dode yang napirana yang berdayat ya niki wah marak niki ngembuk plastik niki mungkin ya pegawai yang bilang jelo niki terus saya kancine mondok nih Pak Mesak no le balik. Mesak le anak marah menantu le lain balik lah. oh lain Bali Bilang gitu ada doang. Tak nyantang motor. terus mama wah Nawah kombil nawah lain. Mesak Wah, kasar. Bali lah. nggih. Jadi manis meton. Jadi kan itu memang le acara niki memang pertanyaan-pertanyaan nggih. Tapi niki karena ya kurang pendengahan, jarine itu langsung doang berbeng karena memang kondisi ini memang marak meni kan jarine langsung doang daripada itu beketuan di anu nani napirane di nyambung di jawaban langsung doang ke beng nggih, semeton nggih. Iki ku yang ngebengan si de rezeki ya gede. Oh, nggak tahu toko nggih, nggih, yang ngebengan si de rezeki arah gede nggih. Mula kan yang beketuan lagu si de kan kurang anu. Jadi langsung doang tebeng. Ani terjangkau mama oleh dek milih pokok dait menene. Nah, niki yang ngebengan side rekan professional connection ya. Rekan professional connection arane kance niki. Side puasa side? Puasa. Oh, ini puasa ini tetap puasa ini. Sembayang lah Sembayang tetap nggih. Nggih, niki tiang beng side sajadah niki baru niki. Tiang beng side sajadah. Nggih. Sajadah. Wah, berduit tiang niki. Jauh. Weh, sidi sajadah nggih. Nggih. Nah, kance niki. Malik keren sikit niki. Kance kadu lebaran jemak. Jauh kadu lebaran jemak. Niki tebeng si Hajah Dora Are Diani ya Rani Hajah Dora. Wah tebeng. Niki kadu teraweh napi kadu. Nggih. Yo nggih. Kereng nih. Sajadah kereng. Nggih. Nggih. Nanti yang pamit dulu nggih. Ule dulu. Oke. Ule dulu. Ina Rukiah. Nah, ini kesempatan yang kanci Ina Rukiah. Tetap saksian dua tilas le selama bulan Ramadan jam 12.30 kanci jam 18.45 le TV 9. Dua tilas tinjau kemelas.